fa maleanga lelei o le tua o le sa tapu au ina lo to so fua marmatu wola o mpai foi on tatu to felo i le so atalo fatu le mai mai le puleanga sa mo apia mai lava yo nao se yo lava se a pito titi fa felo yantu le tatu o tunu yo na tulanga fa le pea sa mo o poto ia ai mai se foi o le afua mai maunga ta mama tina matua atalo fatu foi ile au fainga lo ngatu tofi le tua i so se kalesia ya la tolo mau malta to por kalame ya tulu mau fe lava se tafol ne la lang ata lo fam pa felo ya ya alo mai la mai mo il fa wa wina tanto por kalame nei e tu por fa to tua o tolo ngolong o le so ya le foua mau mai ya va no tanto lo lau masan wal fa wa wina tanto fa mo le yas ata lo vantu lo fiong patele la uftelengi tu pea Pape foi la ofionga le fatua niva. Ya, malole so fulu bia, patalo fat foi la tu fa. Malo so fo manguia, malo foi le folau. Malo foi fatou tai. Ya, malo foi tau atai. O le au savaribali tau sanga le foi wa. Savaribali ya novema la tou. Ya ai malo foi to fionga mo fatino ino to mala wina ya pe le tatu por kalame le so le sa tatu ya il va ya solente antu wa un tatu tala no ile fai long al file mu talo le li so mai mal fai long al file mu le la tanto wo antu ile tamai mamoe ai le se el sa por kalame le so ya ai nai vai ngataua e toi fia pai iai ia mai tanto por caramel vai aso tuana ia matato fa solo mai ai lava tu pe ape ia se mesa sa e mata wina i taulang pa il misale o vai Paftai. O mau fo lo manatu. Ma nei le lao le nei fai ma vatuai ni langona. I sauni nga lotu a tofaina le puleanga o lo auto va ia ile TV e pu e ma fa mau fa salalau o le vai aso na te atu nei sa o atu ile TV pumana i le mutanga alwenga fasto tai le fio ai ia le fionga i le lipule le ia o le bika channel o le tanto puleanga ia o le fionga ia pantele la faele teva ia ma e kale si e lua o lo ngā lulu e le fionga i le liti a kono ia Mikaele i fastotai. Ia ma le sunga i le whawhiangainga i o i santa puala a e le mātou te le i whatasia o na sa awa i atu ia i le aso mawau whau le au whainga luenga a sa mātou i e whatua. O lau tilo le tātou sa whainga i le tāpe nanga mātango fii. O te manatua le fitalainga leli. O le mea iai le to tasi pe to lua i lo uingoa ua o iai. E leo ni falesapo, ni malu po ni foi. E to tele nau te i tulo. Ai o le anganga tāpua i ma le whatuatua. Fo i lea tātou te tala noa i le taulanga pa i o le misa. E se le manai. O vi inga o le atua. O le au foi pese, o whanau, o tangata, o le paia ma le mamalu na auto wa atu e. Ta pua i whaatasi e fo i ma le tapenanga fionga i le li te akono malone whaletua, sunga i le whawhiangainga malone whaletua. Le tapenanga o tangata mo le aso, e se le mata mo fie. I eile vaenga o te mita la vau, sa o va aia i malu. E se mai le matango fie o vi inga o le tua. A unisi o au nanga na o waia. O le mana ia uma o nanga masani. O le taulanga, o le molinga, o le uma sa fai. Ai sa iai la le matai. Sa iai le matai na la ei lava i lona la ei o na lava fai wa fale polu. Pe i o le mataile na to tasi na atoa i lo ulangona. I le awai o le anga nuu i te tonu o le
le taulanga pa i o le misa. E se le mana i ai. Le ai se me fo le whaalawe pe papang. Le pe ia o le anganga lava o le taiala fo le i vaenga. E a fo i le ai ama se vaenga o le sauninga na whaina i la tilo i ai. E o te whawhita i ai tāpenanga o le taulanga pa i o le misa. Wai, e mana ia. La fo i whaafonga mai misa uni isi mtanga luenga i le lanto. Au i lava ia o le whaitau tusi, o le peseina, o le salamo, o tangata fo i male manu. E pe e mata e le te le, a o tangata na a waitutonu, na matua tumu le langi o lanto, le lanto lava nganga a tapua. Na iai male whaatua tua, male tau langa pa i o le misa. Ia, le angata i lea sa iai le li pule le tatu pule anga le fionga i le vika tenu. Ia e pe i o le matango fia tili na, ia o le ngā luenga whaau stau langa, ia ele taitai ona ave sea le lon talangona pi wa kalu ai le lotu wa tilo male malama i vai ia se mangule fo kako ke kalangoa ia i ma fasoa ia pa kele mal falitu ia mamawa ko ia fo i la ka ika i ku fa kanga ka aulo wa kalu ka kele alu fu ile e pe fa wole se me nga wa ia pe wo atu atangata watu lo tono fai le kaskolu uma le kaskolu alua kun posesio so solo mane ese le mantango pa ftetele il mitanga luenga fasto tai ya ele tauset ai fa ftetele lava mo le taulanga pa i o le misa ya mo le tanto anga ile nasa ya o le italia faso atu seve mpatele maniva ile me tusa ole ngaluenga TV upumana ia la mai sila mai la ba ia lo faia ma maua le lao e fa la lao tua ia ole fa tu o te loa e o le nganga pe o le tofa ia aki e po ale pati lui mata linga na fa tu ele TV ma le litio malo so te inga o se mea mata mo fi ia awale pati patinga o le taulanga pa i o le misa Ma lupa te foi mole awa ia tu nga luenga ina sa utona ina. O le o nanga le sa fatino e le tula fale le te mile al misa. Ia. O sa tatu tala noa awani papangu le nganu. Ele papangu ia te ale mamalu ia wana le savali ai luma savali mai tua fa fea watu. Pe sa ta imua lava ia lana au nanga i vaenga uma totonga sa fatino aile pe o le tuspa ia anga i mai tua watu le taulanga pa ia o le misa o le taulanga le moringa ia fa fea fo ima fa mamalu le taimi o le komunio ina ia awani i ia le ko inga fememe ai fo le leibu pi wo atu atangata wo saola valae e a foi tu mai e sosani ile anga ia tu tangata taninga kom o la ulea pawana le ise leo ana olana au nanga ina o langona le ilo ulangona fa matai la vea pi wo atola ulotu na so ila ia tu ile au nanga le foi ele io o ni tu langa foi le kake fi kai le papangu ma le so nga fai solo me ma o so fuai le ai ma le fo mo fa so aku ile isi a sana o lo tu ai oile ile isi mal tele o tanga ile tu le vale ya na ye fo ia le na ye ba ai ngole ngani ya o tele tau langa o le tumuala mai pe o lai o fa o nga malu le lanto o se fa pa ianga le mo le lanto la unga ma pui ai le lanto no uma tumu pe o le tau le ai ai le Malu fa fitai salo o nga samile wo man tanto wa lo ya e tau fo ile toi fai ma
Se mai su finangalo la ufianga al faltua vai ngale tele na melolos finangalo patele tatu se elo. Mal falo alo. Tai, mula vanoa. Ma tango fie fo ile vai ngale utano ya siava. I vai nga umai tono le tapenanga male. Ole au whainga ruenga i leo sing o le tauranga pa ian misa. Ia o vai ngā ia o te tango tilo ia le tātou. Pule anga fo i le tapenanga ma le kaumwhai ina ia sauni uni i le mamalu ma le tāpua inga i te tono misa le no le atua. O nai vai ngā la iti ia pe o na au mea siamo si tamalia. Ia tia au ia ia lo ulangona vai. E matango fie foi pe afa pea o se mea ua mawhai ona tā maua i le kālesia nai mea la iti o langa nu le whao fiatu e le lei pe afa pea e mānaia e matango fie wa e tū maua whawai e se a suinga. Ia o le mea fo e taunti tilo i tātou, ne i mea ne. Wa a vea fo i mani mea e whaamasino ele nu o le atua. Wa le kau ke kilo e misa na le tau pou, ma le aiuri o mea ia leu whao fiatule. Ia o mea ia ave le whaano fuali inga, ia o le ava me whapena. Au isi la vaenga la iti ia, o le mana ia o le mea ai e whaise tala tū mau ale bishop e sa no fo i vaenga ia. Wai lau tilo e malo i loa. O vaenga ia, o le ia i vaenga fo i le ale au tau. Ne mea nge u kako wo ke le langa ngu. A le wa mou mari atu la ngā ruenga le ale au tau e whai. O le o i luma, o mai i tua, o i luma le whainga le kominio. E wa ai tangata ia ma whaatu langa vaenga umana. Leo tua le misa, leo whale atu tangata. Vaenga na le au tau. O le vaenga le kālesia. Pe o lau tilo na inge ke wa avea ma mea. Wa molo au wa kua fo ngā mea au tau i tono e kālesia. Ma le wha ma lungo misa. Ne te la wa avea fo i ma mea. Ai o te si vaenga lea. Ka unga langa mai lunga. O ngā ruenga mai ale au tau. Ai o se mea le lei fo i pe a wha pea. Ne te iwa. Ia e mana ia. Ne te iwa o mai tele ngisu inga. Ia ona iai fo i leo le. O le mamalu ia ma whaamasino lo le kālesia. O afo ingi mau mea fōu au mai. Ai o le tā mau a le kālesia i mena sa wai. Ia o le mamalu fo ila ma le moni o le tāpua inga i le tua. E ma le whaaloa. Ma lo whaftak. Pantele se mai a sofi na ngalo i ele vaenga le wawa uma pe ano utala notu. Tātou o ese mai ele vaenga le. Ma ia o ke loa ue le koe whaaloa inga fo ele. Faso fo tala ia siapa ia pe fo samo ele falku no pawale ia o manka ko asia fo ele vanga faso ia ai pe lo mau le fo ia ile o le metau o lo malmala mai le awala male me mafu ai ona fa tino tono taulang pa ia a fa yo se vai ngai taulang pa yo mi sa fa fingo le nganu fa poi pum fa ke usana ya mo fo ka ku kalmo ile winga le ka ku kalmo le ile solo mamalu procesio na le dua te me aver kolu singal procesio tuton o le fa fe o le o staulanga male o ngol upo o ngol kasia la kan misa male mai o misa e fa ma me kolu se fa ele ko fa nga ngai ko ngi abengo fang fori nga mangi kai no mori o mafu anga pe o ta o fo ispokala ai ole va fo le tula fa le pinga bo fo la fa so ele fa tu su seina ile mafu anga ia ele fa kula fa pe ele anga nga nga fa isi to ina po ina ai ole ale wingo le solo tula fale malola isa ole card of honor yo fa fe au posesio Yesu le uskaula mama ila to lo awai pe fo inga ko posesio mai fa inene me angi waka ku manga ya kelir ka ku kitilo le banga le ala manga ya fenga kaula ai wa be ma fa bla fo le ye tapwa ile ma alwa ku ma roifo ma sa wifo ma ferro wa
ai la o manga ta manga le leiva ngo tapo inga le ile anga lu tato wa taulang pa misa ile faanganu ia iba nga mafua yo na ile solo tu la fale ngala tanga mal fa yo e leo foi ku ku ai lunga lo foi mo lo toto e ia ile anga male mafua nga eleng fatin banga taua ia ilo ia le faanganu unga male binga taua le mafua ia ai o kele o mai dola ia ile mele pe o le faangai luma makua ma kai memoringa ma ungo e kakauanga ka ko kam fai ke kia fo le solingo le malu ia ko inga kulang o ferwa luma matua ai le fai inga faangai no la e manga me o molangan e yai vai ngo taulanga pa ie e ngo me matatawa ia e pe o la le fa so e pe ngale ko fa manga kuma ko ngoi manga yo kele fa na taulanga o le nganga mal mafu ngai fa ia ia sila fiere leile o fa mo fori inga ia la o kaki le mai yo le ia van ka o ia ma puspa ia mai ba kuwa mal mori sele mal ula yo fo la moringa ia le penga ma o tsananga fa tu la fa so ya o ia la ko kofi wale va ngai mtafa yo inga kulanga ia e pe o kulanga ia e sa no ngale fatu e winga I au tau ma bainga I okay lo o le mele o tu ko ngau ku ai me nga le tu ka ke lo alu kala kule mtanga lunga e fa a fisiria wa o fo ese lo pinga ngau ke fa marusi au makam fai I ku ai me sala ka o lo ko fai va ro fi po la ko ka fai ma kulanga le o le au ingo ka langa ma le o fo ko ngol kai mi kom ia ai o le fa ko ia o le anis wa uma ko fo ia so ia sa malo se la tau ia sa fo Yesu nga lofa ia o muri uma ia ma fatino nga lu fa pena e uma ia Yesu a pe e ma fo ma ia ole o tangata ile le mfayonga tausis te maintain ia la ko nga lu nga tono fa sa mo ko nga fa la ko o e tono le to anga ma le to ai ia ai ole banganala ia o kawia lo kikiro isi me aso longa me kikele fo ia fo kwa o mai ole ia o ke fai a ko manga fa kingo aso sa uma ele nga ole aso ia ku mo fa sam kanga kamangi me fa ia ole nganga le nai fa ia ole nganga malu male nganga fito tua male nganga ai taulanga I lo tanga tu lo ia male momoringo tato lu mole I mafua in fa yo na malo falola Maru ka sai. Ya. Salo le tulanga na e monia fo e fo I fa fia I se mata u pe tatu tala no ai fo I la por kalam. Ye lenga o lingole o por kalam me tu pu al fa tu o le tau long. Ya. E tau mo fa ia e longo pu ya li ma fa manatu ni te bongalo. Ya, ai o le pole. Ole Baya so leu tona yantu ya sa tatu ngata I le failonga le file mu wa mai ale talo le li le o tatu fo I le failonga le file mu le la tatu anga yantu le tamai mamoe taimi le la tatu wo tatswa ai fa mole lo fionga patele empayana sa no ile so tanga la le so o manginga le failonga le file mu anga I tamai mamoe mal falo ia wa mang po fo ia ole o faltina at no stay o le tamai mamoe o le winga yo o le taimila o le e la le tatalo le e lauele e fa tonga o le nu o le tu pepe se fo le tamai mamoe le tu o le winga le na tatalo o Yesu tamai mamoe malongo file mule la mai o ka ko ki kalsua ia onga Mamoli mai o Yesu, he is a sacrificial lamb. O ia le la, o ia lo taulanga, o ia o kamai mamoe, o ia o fat taulanga, o le winga le nao kamai mamoe tali mai e, uma lor fai longo le file mu, fe fofuai, ia ma le anganga fia ma le saafi. O le la kaku karisua I le atua e ala ilo nalu, o ia o tamai mamoe. Ai o tamai mamoe fo I e le ise ila. E mama e le ise angasala.
e vinga foranga ka ko ke kakalo i upu yo to mai mamo ia e pe le nga male fai longa file mu le pe wa au fai mai te talo to mai mamo le na te vai sang sala la e mo le ia i upu te talo le nganga mal mafu anga usua i pe kakalo ko ngol va nga lo misa he is the lamb le la ka ko ka sua ia pe au se fonga neile ile kulanga fo ia le tu maleanga fo ia tangata yutai ile la ko fo ia paseka fa maluinga tausanga uma o le saoloto maleanga fa saoloto ile tua mawal ma moi fa malu fa ilonga le la ko ko kas no le pass over mio le la ye kamai mamoi le nga mai o le kamai mamoi ai tato fengen fo o Yesu o to mai mamoi ile ai se leu e pu mai anga mele ia fa ko se ia ma fa ia taulanga ma koe fa le ia koe ka ko wa pe ia le singa ma fu anga ma le sina winga tau ai ile menge o mi sama le taulanga os ile mo fa isa tangata soi fu ku lo lava lo tumna unga fair nga lunga le aisia nga ole tangata ato to e le ila e mama tasia le siang sal na inga ke mafaya unga faula inga kangaka ia na ole tu olo na tali olo na la nga ka u ke le vanga le ai ka u for sa un ninga ole sta ulanga ke mide e ai tanga ma me uma ia pengo faya ku furungo lima purify your soul fa mama ino lo nganga mo lo mafofau mo la afio ai Yesu ya te oi fa e o sir kaulanga ma fatino uma tulanga uma ia tariswa me ai o mai ai wa fa maula lo ino tatu tangata ma lo ka ko fa ka ba ina ia fa ngai leli e ia la tamai mamoi o le nganga uma this is the personified le tu tatu le ile nganga fa taulanga ma le nganga fo le karisua le nu e sia le ngai na le tua ato le ko e fio mai le tua o si taulanga ia mangalo ma ai awa ke lo anga pe se tanga sala aku ngwe o mai le taunu fo ie le sa loto ai ole nganga i ole talo na te mai mama ia pe o so kanga ole file mu ole li le o kako awai ma pa marie ngai o tatu ngala la marfia ai ka mai mama tai le o fio kanse o te mile te talo le te mai mamo ia pe pese foi lau fionga whaltua ma tui pea o te mea o te vai tangata au lotu e tu le lima i ale tua e tu unga i o le ale winga leme le fai tangata lau fionga whaltua nai lawan o le kako o mai le siwanga ta ua le pe o sa ngopake ka ikan nge wanga sala ko ia ngasala ia e foi la le si ko inga me foi le al ka ko ka le si pe ai lo wa foi sia ngasala kelia wa ele sau ke ka diali ia ka ikara nge wa sau ngasala mo ku lo ka fa ia o loka a mene male nganga le fa mauni i loka dia ingole wa o le uma kwa ia ngasala ia kalia ile nganga le fa mauni male mongi ro i o ia ku ile tu o le la kadia le tino le ali e ale le ka mai mamoi le la e fa ia ile nganga le pai longa le ro tu lo fatfa pe o isi kanga ka na fa ilonga fa penga o ngola wa iloa o salamo na o salamo monia le la fa ilonga e ku i faka e le pa ku sa faka o le loto ka ku le loto tangata pe vo la ka ika pa ka lo ka ngasa e pe le winga nga inga ia tali mai le i lo ka nganga la waka ka alu mal fa maoni lu mo le tua ka lia mai o ka ika ka ngasa ya la le fa ki ngonga tabai mamoi pa tasia i mal tali ngol tino mal toto le ya man fa lo fa ya sa no lo ko sa tal wele sa ka kui fai kongo ni sa fa tino ele tawlunga ino le taw sang li pe fai tongo yo
o le Republicano man first time o ko wale ti fakol o Republicano o ang salo o kanga kale ko manga ye yo le mafo ko le ile tamai mamo le tu o kanga kale nga le ye la kalima le yo te le nga ne u fa mai u fa ngo kanga sa ia aku ngai fa pe mai le ka wa sa ftele ngai o lai le lo ungi ka ngaka fa ka wa ma le angsa he ma ngai o potitano ia ko mo mori mai fo il ma mo ile wi lo pa tu pe ko ilo ko fa ka po lo pa mai a ka le abu o mana tu fo I la vena o si apta mai tari wala wa batu mai a kele ma le flitua ia tulanga o le tau o tato kalesia le peo ke le lua kua e ngofo ia le soa uma le saunga o tato le kalesia e soifua fa sakalameta e iai le wingo ngai o ingo e iai le wingo me pe fo ila le a tu ile anfa makala wa uong sala wa uang sala tele a to tu I foi lai tamai mamo ia la ngai ko lai na ia o tamai mamo ele tua le na te abi ese ang sala le lo no winga e sanga fa manatu pe ia tanto winga ang sala talia le ali awa ale ai le winga ang sala o le ale au ngā o tamai mamo ele fasia mo tato ia a o yeng tangata le o angasala o whaafonga mai ia anu ia lanto a tato o le kalesia angasala we are a community of sinners you know I leo pe au pa ia po lea o le memonia o tato o tangata vai ai whaama mafa fo I le kalesia ela fo I ana tanga me whai angasami whaama natu o pe ia tato ele aiso tanto ele fa tusa lo tanto vai I le mamalu ma le ia o le a oi tanto le atali mai le a fiuma ia sang fa na pe tamai mamo ele le na te avese anga sala lo fuma ia o ka viola o nei upu ia ingangi ave fa ngono tanga ai le puleanga ele fatonua le matapia le mangai pe o leo a o ula vaia la vea o le pokalame fo le nei o mawai nisi suinga fo ia ulangona pe o toe alu taulang i o le misa o kalang o faitanga male malama male manino ye langai e au matupula o le whainga e au ngā tupulanga, matu le au ngā tupula I mai. A o iai lava mea tūma o tausi e lātu ti taua vea le pa ia o le sakalameta. O no le ola leo o tātou le kalesia. O le tāwlang pa ia o le misa o le tāwlang o tāwlang. Ia ngapawanga si ku ale awo mga kua. Ia. Dalai. E si wala manga ia fo lele ako fa angare. Sa no la fiong pate. I mawala o faito fale kalesia ia po mta sisili ia po telosia e ale fa ponga the church is built upon sinners and the head of the church who has no sin make us become saints o le kalesia o tangata sal ai liua tatou tangata pa ia o le tua ona le ona le kalesia ma le hulo le kalesia Yesu le sansa bila oli tersuanga Anaya. Along pastai silakan kile mia mini ya karu ya ole apese pe tau e fa adua no fa pe mai le tamai mamo ele ole na tebe ese na sala la lo fa mai ante ma ole vai ngumuri le tamai mamo ele ole na tebe ese na sala ko ai mai lo filemo ngapa ele se taimi lo ngapa tele pe fa ko si me
Ile kalo e fua lava ile ono tatalo ile fa pengo fungo fale kale se fa nga a fua originally a mai tatalo le o sauninga foi matu manga la ko fa nga ai paseka ma fing tua e la kakalo ia le fu alu eta to tradition sacred ia ongol ma fu nga fu le o tasto pa ia kasi lo kol ka o kerengo mela le o kol pa ia a ku fa komi kupa ia pe o talo mal mafuanga lenga ko ngo upumuli mulia fo mai maturman e kusale le ya mle ia o tele ngana e fio mai lo fa ai taula ko sa kalen au mai lo file mu o le winga ngale lenga muli mulia fa tolu ai lo le tamai mamo ia fa tonga au ke fio fa konga a ko ngai fa yang fa tas ai fa tonga fa tolu ia ku ngolo faka sa ngo ni ia makula ngau inga ia fola aku ma kakala aku lo kama wo mo lo ko fio mai la kama lo fio mai Yesu pa malolo taitane ele aku ngo ko kele fo tulo ele o ngase ele wa fa inga tino ai mo mien fa malolo ngo le nga mal mafofa le winga nga kakala ia taula wala ftaling sa upu fa ola ngai lo tanga ole fa ola i malo Sorry. ia ne ba Fa popon sang ngapake. Mga yan fa iumon. Usa ole ngai kolu. Tamay mamuele tua. Dina ti avesang salalala. Alo fumaya ti mato. Ale muli lo. Le tamay mamuele tua. Dina ti avesang salalala. Fo ai mai ati mato le manuia. E manuia isi aso e fai mai isi kanga. Ai file mu e fai mai isi tangata. Alona winga ka ikikire e kusa me ngai lo ole moni ole moni ia inga le atua fo ai mai le file mu wa kalia la kang sala ai sau e kua ia ai au mai male manuia ia so fai pe e ol fa va kusa lo fa manuia le kua file mu lo kanganga mo lo kaloko au ngi ko yang sala ia ka fai lo kausi al file mu le tai milione tamai mamo ia almanguia ia le menga ia ka ko ke fa mo le tua e mai le moni nga mo ka ko vola ile olanga le tuma ne mal fa alo fa tai o fifth lai tu pe le ai ia tai ia o le la wa manino le talo tamai mamo tanto se e mai lola ile umar tamai mamo fa pe mai lole ma le o se tabla fa auta te mai mamo le tua o le te eseng sala la e en fin so sang no ngal va ngale patele ile te talo le o se tabla ngal te milia ma si lunga le tino le ia ole singa lunga ole tino pa ia male tot pa i tono kali sepe ole fai lole nu this is Christ ole la ka ko kalia o yo tato tu o yo le alo le tua in fact he is God himself ole winga nga linga ngai ka kaulang ka ko kilo mai ma kilo ka ko pe e o foi ala ko kusale le male kai no le tapo inga le fai le fam le benediction le ala ku lunga pa tele po ti akon fo yesi lunga le la e kaulang e fa manianga that's why aling fa ngol benediction sila i lunga ela onga ka ko kirikiro le ya Yesu awar kela o kami pungo ngo mai dan ya akong fo ya lang pungo ol fa lo le fo tangata sala e fi mawa ya fa manianga fa malolo ai ole sa o ka ko kirikiro mai luma ya Yesu la wa fi mai le o si lunga ol fa ya o ia le la ole tupu o iole le ole file mu pa pena foi la le tino pa ia matoto pa io Yesu ko ka si asi lunga au tu Yesu this is Christ o la nga nga fa ya yo angel baptizo he pointed his disciples o ya Yesu ngai fa singoala makusi longa lima i longa uso na o maalo i forka mai mamoi o moto tanga ya Yesu fa u ko mai mamoi la le wa fi oifo o ia fa penga foi la ile singa i lungo tino pa ia karis
ia onga whaasingoala fo ile ia o leo skaulanga kako keo ia Yesu kari Yesu lon tino mo topa ia marilia ma onga whaamalia o kako ngalala marifia mo e fa manga le winga kunga ia lengo fa ia ngai fa ilo le la kako karisua o Yesu la le me ayo leo o le sa no pa tele le vai no le oi se pungo dalo oi se e sila sa o ia Yesu o le la lua e ele toi ina sa o fa longo ilana fo i tolu temile si ia iluma ma yo i e pungo ilalo ai te ua tupu mai se vabenga i o i tele tilo me tonua sila lele o le te mantua fo i la vea ele it's very symbolic le meole le lua i lu mai ai le tala anga o ngā Yesu o na o ele le o na fio e ai le o ele o na fio o le mema walunga o le symbolic o le tua e fio i le tua o lai tātou tisa iwi ai le tua le voina sa mo bate o le si inga i lunga o le tua na o ia na te whapa ia ina i tātou e uia i lo tātou inga masala e a mea tātou ma aupa ia ona o le tua e le o le tua la tu e tele a si lunga le fefeau ma whaafio lunga o le symbol na o le tua na o le tua e fio lunga e te tilo iai ma e silisila iai le tua ia i le a inga na whaamtau silisili ia i le tāua o le si ia e i lunga o le la tātou te whai ei pe i o se le ali i o te lea vai le a koe ka kala kula me ka kou ai le italia le fio mai o le o te lea o mauna e fio mai ate o polo fale po lea tau lama o sau o fio ia po se fetalai malolo ia upu ia le kaka po lea kaka whakuoku o ka kokongo le kuspa lai whaamakala mai kuspa ia le ngake ngā lai au mai au e au sili o le kalisia le whaamamafa o le whaailo o le tātou ngā masana ina ia o ngā le fio mai o le tua le tāpapa i o le masana Naro vatai ia wakuru Aftai. Ia ke lo le ta wale na usa no e siama pa tele. O le whailo mai o le tino pa ia o le ali ia o le tātou tali tonunga lea o le monia ia ai o le awhio mai e sui o tātou tangata. Ine e tātou tali sua ai ma tātou ai e. Ia o le malo si anga ngā ma le whaola tanga na o tātou. Ia ai mai se fo le taimi le e ia isi e mawhaina. A tu ilunga le tino le ali i le taimi fo o le whaatuhunga. Pe asi e ti a kono ia. O le tele o isi e ofo ia kaika ia e tate punou. E ananga ka punou lalo. A fio mai ia. Lau a fio ngai lo loto malo a. O laika ke kakalo le mua. Nga e yoka manga o ngai karusia. A inga na tō mamai. Ule anga a. Le winga ngā o laka punou le ka ke punou ai lalo. Ia ai a fo le taimi ka ke ai lunga. Ka ke fika kai mo le. Lau vai ato la to e tu i lalo le la. Ia ona tapu whapea lo le ilunga ia lo ilunga. Ia o le taimi nā la to e fio mai lo lalo ti akono la lau lo le talo fo ile le ia vi ia. Ia le tāua fo le nā le puno. Ia le tangata ia. Le tangata ia malona loto malona mawhau. Ina ia ola. Ma ia ola ina. Le talo. Wha maasani fo le vaenga le taimi le o le si ilunga le la le fio ele ali. Ia tai loa ai foi. O lota whaaloalo, ma lota ifo, ma lota loto, ma lota nganga. Ia tā mau le atua. O ta mana onga ia e mo ia. Ai le ngata ia. Ia o le whailo mai lunga. Ia o le monia ia ina.
Ia o le fio le tua ia i tatou. Ia, mai whaaloano. Whaafitai lava. Ia, salo leo o nino le vala lea, tātou whaase la titi a ngā i tāli soanga le teimi lea, por kom nio. O le teimi lea ua umana tāli sua fo i leo si tāu langa ma, tai ala ma. O le ala u fionga pātele le atonua le mea le tau na whai le teimi lea. Ua le tele o isi falsa. E tāli sua whaatasi mai ai lunga ia a. Ia au na le Eucharistia ma leo sa taulanga. Ia o isi falsa e fio mai lava ia pātele lalo whaakomio i lalo ia whaangai matu ia il tino le li. Pea au na. A la tonu le tulanga le il teimine. O le mea le pole. O le vātu no fonga. Ia mai lau. E o le ongo le sui whai au no fo inga tamapa ia. E mai ere, kako whalai. Talo ele Vatikano, la le fono Vatikano lua, le pesa te tala i fo, le whainga na e sa. E iau ke mirenga ma fulia iana, te meo ione paulu le lua. E o au onga le upu lunga ma, ngofo mai lunga ma, ia ma tali sua mai lunga ma le whiwhea ma. Ia ai pela ua o mai fo isi no fo inga e pela o penki. O ia lai ma mafatele le vanga sawi ngā rutu ma le kelosi. E ma mafala le vanga na le pe le e awato e o au ngale upu lunga sangkuladi. Ngongo fo e la fo ka a ko lunga fai folo le upu ko sauna. Ia e o fola komi o la. Ia o le fenga na le utatu. Ia ona wa ia fo le ngale wa e manga ia ai pe o kau sori foi le mamano isi kai no kau le whaarwaro kere foi e pere ka kano se kai mo sai le kwa lunga rua malima pe ala ka fauma i fa man e vena kai mi o kele o isi tata katoliko a i fa tu no ke atala no le taimi o le komi e lo ko ma ko kai mo komi o li wole a reto male wenga o le tino male toto pai a kakal ngola ke o suinga nga e reo koe a fia o skia i ngā leba e reo ni o koe o skia e fia saklamet o tino mara toto pa ia bako fai komi a ele whape mai bako o skia i e whakomi o i fua i la kona so nga ngana e lo o maua ale nga ngā o kari komi whatotua mai e maramlama i le winga saklamet ua umanga whapa ia o le sesenga nga o skia ma le wenga pe a whai e le i whapa ia inga ai uma não fa pa ia e lo ko ka o skia o le tino ma le toto pa ia ba ku saklameta e o le winga la na ta o ke mina nge la o ka sia ia ko mio mai lan ai nga o le kai ia lunga ma kia ko ta fa pe ia o le vanga fo le o le talieri mai ale makanga ile yo so fo ia le Vatikano lo le fontanga le kalesi sakali ia i lima o le umanga le fono le Vatikano lua le o pe wa ia le kalifonga le lo fe tulo po le mo ai o le limanga kali ai ya so a le uka ko fo ia kali le lim o mo fo nga ele se nga e fai mai le mau le au fai tofa ya o le lima ia ki kilo sa o ia le tino pa ia o le ali le wa fio mai la malo e ki kilo ia mai kadia lo loko mabla ai kali lo fonga fai mai o se fa lo mo lunga le ai ke manga e fia mai lo malo ya ki o the highest form of reception ile taliaina o Yesu sakramento lo fonga o kamo fiori na ali o ise ko kuri le la lo makali Yesu le fonga o le la ko fo ia respect ma le fa lo inga e ona le tua e fio mai tino pa ia la tu o le se senga na ia e la ngona tu sa le kali le lima ma kali lo fonga pa war me ia e ka ko mai fa ko ia mai lo le o le sakramento le o Yesu tino pa menga linga amin al ke le o le ko amin o le tino keris ngala mu mare o pugu ya ko kusko ngo Yesu ia ma fai ka se ko ia
Eu ka komisa. Au mo le ko replay for le ka komisa sa fa nga kai le dua sa ka. Ai ka kelo ko le ulam pulu mai ai misa. Ka la pipese ka la komio ala lam pulu sa vari mai luma komio. O ke ofo. Le popoi. O le fatu tua ma le tula fono awa e ke ai pe ke kausami le kula a koa le la fa misa. E sa ngai ongo kulanga ngal pa io saklamit telefon. A uma foi misa pe a male afai kula ke le kangofia ia sis kauma. Te uma le afai kula pa ai kauma fa mundu. E sa ngai sa moni pulu e la mai manga me o la ke ai mai kuloa. La mai pulu ale kali sua le tino pa ia o me pa ia le langi le ka ko ke o ya Yesu. Ia e pe o le kulanga nga le se senga fo yo le tali sua tali le lima ma le tali fofonga ma le totuli lan o la waia fa yunga ai le aia se mea fa ngai o lo fa kokua pe al kakalo republicano o sala o ki fia kali ali i le mamalo e kaunga o ia lo fa kokua mo ka kongwa e pula o ia i le ase se i le tali ngoli a ole pe foi la kaunga malama foi tanto la ngale fuol o pia o bahadu ya kilo ka ile komnio o mama i mai ngase mai ngofo fale o le mfain ko o matua tausi se e ele se o pia o mafuli ale aver komnio i mai ele i o kai mi fai mi se sa ole e malama le fu ma foi fa funga mai marsil mai mo e halanga yeri sakala meta il mori mumu e fa leo e te talo ai masia ma fa leo moela taliot a wale ese maka va be fa ese misa sa ka kera ko fa ese misa ave como yo ka ko la amari al mafuanga na mota to o la malo rusi ya la fa ka ko e uma ka e uma le misa sa fa tal sunga e ba ku sa ole ale kali lungo le fato fa taulo minga lenga mo mai la yo ka kom e o mo le kwasti e kom yo a mo lo fa e le fa ngun nga ku lo pa ke le fa pa ia ma ku yer kom o lo ar ke minga a wo ko ngo fo mai e ba ku sa ngo le kala be o ka mama o ka mo fa le se a le me lo ye pe wa ver kom yo le yo ka yo ke me fa mi sa fa mai la ngai fa la pela le ya o me fi fa it doesn't really ele se me sa o me nga ele se excuse le ese o la wa kala mo ya lo fa ka la fongo ma kuspa ia ai me kuspa ia kuskula fongo ma ke lo sia le kala si o ma fu anga le nga fa o nga kaski ai uma lo ka ulang pa mi sai ma kai me kom ni o mai lo le o nga po o ki a kongo fo ia ku lo ia kom ni o mo ma fa pa ia fa mangu ia they are being commissioned au na o lo le ave kom ni o la fa ka mai la ko ile fa lo ka mau mai ngale wari fa kom o sa un ko ele asa se ka malo ka fa kom yo ka kai kon farsa kai miale o sa un fola nga ahora mele lo e wa mafikiri ka ko o ngole vai fo ya ka ko ia fa to mal fa ku ka mal fa mai fa mo me ia ngalo ele atua ngo sa fa ya e pe o le se sengal nga e o ka ko fa so ai le se sengo me ile ka wa vese kom yo ali fo yen misa o ngol kom yo e fu ai ngol misa time no fatu fai tau langa ma time ko yo inga e ba ko ka suanga e mama ai mai pe kuling mai fa ka mai ya Yesu ya pe o le se sengalanga le balanga male kom yo tangata o ka yo ki o la o tili mai ba ku swa o fa ya ma ba to mo lon kom yo fa ma ngalo le absolution fa lo lon kom yo a ko ki ka pulo fa ya mo le se sengalanga te manule te le parte le vai le komni mo tanga mai le fale e nga ba ama le si au kausi mai le ye o le pastoral reason vai fu ko nga ai voi e mo miere ngase por tama por tina matuolo mo ko kausi e ka kaunga yesi se ngo foi pa ai ya fa pe kulanga ile aya se fa ai la fo ye fia mi sa ma fia lo ko alfa e ta o fo te singole ngase me ka wanga ye se singo fo ba ya e ka wanga fai pe nga fa ko mi
e mako kapenga le leise singa molisela ma po le asinga fa akusa po le ale fo le koluse o Yesu nga tulu kamalo no fa singa kalo le o ngore Eucharistia le po tia kono o fo ya kelinga malolo tia kono imkanga no ke o ke halo ever komio le umon misa po a fo ngola fe mkanga no nga fa fai ko fo ngoi to walu ever komio e fa ka mai o ke sawa mo man fo o la wa ya nga malu fa ko kuanga ko fin male kale sia i le fa mo moa ke uni fongo pa fa ye mama nga singa so la fa ka mai mo ko si fi ka su e sacrament e pe ora so dai e si kanya li tu pe ama ni vai e fa pe an fa ke o tino ke riso anga le malo mai a le si ele se a menge ele se fa alo le ya va tu a mai mo mai nga fa manga mai ia pe ku mai fo idi le se me ku mai di ma le anga mo le fangu pinko ia po lai a pur le sa fa sua va sa wa la sa lua ole ola tilo ile taula pa io le misa ole tape nanga na mo le temile e fa filo ila na malo le fio mai a fa ila le launga uma fa ko senga uma a se vali ku fa pena no winga no me ole tanga tau la fa tau mo ole ise upu la kala mai ele tali malo no winga ele ai se fa alo wa ole amatanga mai ale posesio fai le sacramento le upu a matal sacramento le Eucharistia ole tape nanga leo wa ole mele ese le tau le pe sa no pate e tau ona awane i fa tali i o aku le kaimi o le fonga a maka mai nga wa i lo wa fa tua wa fiolo wa nga wa umanga fa e a ole ostaba e fa pa ia ma vele falawa pe on fa mal mai pate male waina ole tino male totole ole taimile na a matai lo ya tia ona ta pena le leia pe e a fo io fa mausali ya tia lo wali ile la o sau le la sau ia ai a fa io ko me fa pena se o le mafofau le usang mo pa ke isi la mupuru o isi no fasili to ina leo katina le misasa fai mulibat ia o le misasa ia le malo ko ingo ko fila wa lo ko komi o fakui ka kinga ele lo ko pe ia ka pale ia o la me fai al watu tanga tai mana o ile o le ala vale tali tonunga o le pale mia i tusa malan talinga o le tino ma toto pa i o le nala a italia lava fa mana tunga o le mana fa mana tunga lava al katoliko ia ele watu ia a o sau tanga tai le mfai na sau na turia lea ele mfai ave pe ia o le tatou faatutuaga ma le talitonuma o le ali ae mo ia afai ele o le ali i lena ia o ia lana faaloalo pe i lona lagona e le koiʻiga lavea ma le kako ma sau e alu ave le komigi o le ma ae sau le kamalu muamua o le falekifaga o le safalaloko stala ia e uma le soifua o se koiʻiga o fai ua ia pau fa mai wa lo ko inga mar ko mio ko ngofo ku lo ngofo awo ke ia o mamuru wa ngalo ia le ule le ki wa ka vale ku le ki mo pa ia na e tangata na mawai na ilo ona i terminale au fainga ole se wa laki asongei laki asongei wole ai se mele o faila se mava fa a makanga am yaku io
Wai mo e ye la le sa fai nga fai pule ma le au matutu. O inganga li po ye ka upu e fai nga nga. Oe. Ma fai ngoa yasi ko i. O lau sunga la fai ulola o ia pau. Wai ke ia li ma i hoe ma ki i o le alu ma. Ia wafu nga e sau ke alu ave. Le li a e sau e alu mo e kifa. Ia mo me o kala ma ni o ko inga inga aso. E se fole la tofa tutu. Ai e umali so fos ko ino fai ngoa o lo fai uma pa u o nga o pa u le winga la tala awon I alu la le sa mo pa awon I alu kamala I tai le katoliko la baia o le o lo tatu io ai a fai fa mana tunga isi fa lo pe lo la to tanto ili a tatu ia mai ale amakanga le misai kau ale kanyo komi o le kape nganga ngamo ai le fa pe nga lo awai foi le o le au foi pese po ke ala ko e kakai kanga kai o le komi ma ai tangata uma ju tonu le malu o le tape nanga ato le saminga o le tape nanga oe le taimi e o lo le taimi ia fio mai lo ori asa o le ia pati a ele alu mo mata o fatu taimina a ele alu anga pau ale ole soifuanga ma le mafutanga e whalangolango upu ale a ele fatu tua a ua ke whamai o skankalo o longo winga ngā ka ki maka sa winga pe a whai ele ailo fatu tua nei a ele alu ma le fatu tua le tauna a ele alu ma le fatu tua le sa winga longo winga o le kanga maka. It's just a mere spectator. Ele o skanga ka o partaker kongo sami. Menga e te tonu ma o fatu tua la ma o po le ala ma lo to winga sala ai te tonu ma fatu tua ile fio Yesu sakramento o se temi fa pitoa boa. Ya. Ai wa kama mai ia isi ngai isi o so fobia ngai isi kalesi e wa kama mai o mai kalile ile wa le lima ka wa vale ka wa kali ia lima ka ka u ke kangwa u loko e wa kama mai la ia ngai isi ka ku so fo de si to e kali i lo ka ko e o ko fa pe ku lim ori pe fa fe ngo ko mi yo ngi au ma tanga te katoli wa le ele o ako ya ma le si fa vengo vo le a peka e komiolo fu pe ye mai ka kana fu au ke le lo pe me wa o ki ku le fa ka kana lo fu wa ko ka u ka li mai fu e fu ku lo fa fu e se le lo fa o ke le mama na va nga pe sa ka le fu ai muso ka kana fu e ku ku ngi ki pa yo le ri a fe me o fa lo ya pe o le kunga ka kaunga matalia ma ia fai le conscience o tanga te fa tino ene me uma ye mara malama I tanga ma me uma ye ke fa alo I a Yesu le sacramento na le viva o leva nga yo dio yo ni kwesa o kana fai o ni usa ngoi pante le masiava Pawal me ke pe ku ai. Ola o moli mau, le pastor recent leng fai mai ia. E pa tele. Ole mo linga ko minio I fe tanga tama. Awanga se o so nya le wo. A ma lo su van ngi ka sangol manga luenga. Ngo mo ngo fali ngo lo vai lima ngo ko le moenga. So ilo ingal fa ngol manga luenga. Ma o ki livale. E ola e fa pa ia la tino le ali e au na le kalestia yang I le kaimel misa e umalo le komunio ka ka fia kulo au nga pe ko ongo e le moenga ya mai lo tino le ali I o lo la ko kufa e fa tino nga luenga nga I le moenga ya nga no ya le fa penga e se fo ma tango fi mane manga ia fo le mo li mau le fa tino nga luenga awa o isi ma ko vo uso ia e va penga pe o sango pa keli ese a tai me moli ai ale vo mal mala mak fo le molinga le e o mala tai mine le wo o ku ai o vai lele ia o kai mi vo le o mo ngai ka vale
ia ua ko kele la matina tamane fa usa ko sfululua ia ngalu leo e tilunga I maunga fia ia e oma ko au nga mua la stofi o mo foi nga faile le fa pa ianga pe o mal komnio ia nga ia ku ia au nga ia fa fio mar ke minga o mai lo ai fa o man misa la stofi o ma ula e ola susa ia e alu kanga kai kulila nga langka vale e alu e tilunga o alu kai le ai o ngole ki kilo foi le o ma ula e ola le fitule o kai minge wala bo ba ngao ia ua ole ono le taia ia ai mako loku le afalvar o nga wo fika fo ma ua ia ma ko sa nginga e vave pe le nganga na la o su e fo ma taiminga ai o ata ia la ia stofi o ma misa pe on sa no patele ia la o ka fai fo ia nga luenga fo ia wana I tamama tina matua ai o se nga luenga fo e se ma tangu fi ma lele e sili aku fa mangianga ka ke mau tina tamama tutua e lolo ka kali o le kupela au mai wa ka ke la ko mai la ka luas full futala yang ka ka ngale kalia a fa manianga la au mai after tele lo fianga al faltu ti a kono mo nga luenga ia sanga manguia masia mau wal malosi maleola fa mangianga sili nga mo nga luenga le tau fai tu nei ia manuel ta tu waso tai ia manatu o fitau I le maltatu taimi ia ai se vai nga fi sa no ilo fiong patele ia tu atu la no le ma fa mai ai mai fo ia ka ko fa so o na fo ma to ngai vai nga fo yo ka ko proclamenia so e vai fo ma tau mafa fa le nga I fo vai aso wa fo ile fa so ma si mai mo mai fo ya fa fo fo ta po ai la to fo o lo fie fa ta mai ia anga le lele tua I tai manuel so I fu wa fo le vai aso fo ka po ia ia fa o tato popular fa kai kile amo ia so mo tato popular o le tato popular na mo le so fa tele la I lau mai mo mai fa tai fo ia I la to o tuli lo pel tato popular me vai aso tas ia fa tai fo I mo fa manu yanga ma fa malo si au ia mai se o auto fe auto stusi ia fa tai o le fa tai fa to I le fionga patele palta sala leota fa pe fo il telenga ia tu pea Antonio tu pea e mai se faltua ia niva mo le ava no taua ia mai se ua matala ia senga o lanto finagalo le yaso ia wa fo tau fai e fa mala malama ni si vai nga taua e le mai ona lau liu kom nio tal swanga tu li tau mel vai aso asau fa wa le tanto por kalami manuia to e ngole so soifua